ekhaya la ukhona khona egameni lika Jesu Kristu, ngabe usebhasini, ngabe usekhaya endlini yakho, ngabe usempetheni wakho, ngabe mhlawumbe ungibukela kuphi la ngibukela khona, egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, ngithi kuyintokozo lenkulu kakhulu kimi ukuthi ngihlanganisane nawe egameni lika Jesu Kristu, lo ukuthi le video ifinyelele emehlweni akho lokusho ukuthi uNkulunkulu ufuna wena egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngumprofeti wakho lo, ngumprofeti ngihlula amadimoni welibandla le Spiritual Life Edit Prophetic Church likhona khona embekelweni. Ngithi la khona ke mbukeli ekhaya egameni lika Jesu Kristu asisikhulumisane kafishane sibonisane sixwayisane ngoba siphila emalangeni lagijimaka kodwa ukuthi yendeka egameni lenkosi, kepha ngathi uNkulunkulu uyayibeka le message enhlitweni nami kuthiwa ngiyendlulise egameni lika Jesu Kristu. Sekukuwe mbukeli ekhaya ukuthi uyithatha kanjani, kepha lokufuna ukwazi ukuthi uNkulunkulu angiyendlulise le message le egameni lika Jesu Kristu. Kulamalanga nje uNkulunkulu uvusa unginika imvuselelo about the prophetic egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngithi angikhulume mbukeli ekhaya lapho la ukhona khona, ngithi siphila emalangeni lamabi, siphila emalangeni ekubuya kwenkosi Jesu Kristu, siphila emalangeni ekugcina la khona yonke into yenteka at a very high speed egameni lenkosi. Tonke into nalesingakagathi siyabona sekwendeka egameni lenkosi, nasemasondweni nje sekwenteka into lesingakathi gathi ukuthi dingendeka khona egameni lenkosi. Many prophets are rising up outside there egameni lenkosi. uNkulunkulu angikhulumisane nembukele ekhaya egameni lika Jesu Kristu. Mhlawumbe songilomunye besogive upile ikakhulu ku prophetic ministry egameni lika Jesu Kristu. Once weve ngathi ukhunywa ngemprofeti nje awuseva kahle, kepha uthi uNkulunkulu lamhla angikhulume nawe nasekuseni egameni lika Jesu Kristu. I-prophetic is a very important gift. It's a very important ministry egameni lenkosi. Noma i-ministry edingeka kakhulu empilweni yakho egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngithi i-prophetic is very important empilweni yakho. Ungagive up, ungayiyekeli, ungayinyanyi i-prophetic egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, ngoba i-prophetic mhlawumbe ngathi ngule ndlela uNkulunkulu la communicate ngayo nebantu bakhe egameni lika Jesu Kristu. Ayikho indlela uNkulunkulu akakhuluma ngayo nebantu bakhe ngephandle kwe-prophetic egameni lenkosi, ngephandle kokuthumela umprofeti egameni lika Jesu Kristu. Ngithi la ukhona ke mbukeli ekhaya ubokwathi ukuthi i-prophetic njengoba ikhona nje, kunebaprofeti behlukene kabili abakhona lapha ngephandle egameni lenkosi. Kunebaprofeti beliqiniso lokuba profeti baNkulunkulu egameni lenkosi, kunebaprofeti bemanga egameni lika Jesu Kristu, lokuba profeti bekudibeka, lokuba profeti bekubekwasitha. Ngoba angisho emakhaya ngithi njengoba uNkulunkulu anabo baprofeti bakhe, naSathane unabo baprofeti bakhe labaveta emhlabeni njengoba profeti bekulunga kanti baprofeti bekweduka egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Angikwazi ukuthi ngimuphi umprofeti lokufanele sigaba sekokuthi uzugive up ngeprophetic, uzuvunga kubaprofeti bonke bemanga. Mhlawumbe wadibana nomprofeti, umprofeti webumnyama, umprofeti waSathane, mhlawumbe wabo njalo kwenda kona egameni lika Jesu Kristu. Ngithangishe amagama ngithi akusiye uNkulunkulu okwenda konke lokho egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. La ukhona nje mbukele ekhaya, mhlawumbe awusayina sesondweni ngoba walimatwa ngumprofeti, kepha namhla ngithi ngikhulume nawe egameni lika Jesu Kristu ukuthi qaphelisisa ukuthi lo mprofeti lokuye ngumprofeti lo kanjani, ngabe ngumprofeti waNkulunkulu noma ngumprofeti wemanga egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngabo lo mbhalo leBhayibheli ke akhuluma indzaba encwadzini ya 1 John chapter number 4 egameni lika Jesu verse 1. Uzombhala lapho makafundzeka ukuthi bathandzekako ningabohamba nikholwa ngibo bonke bomoya, nibobahlola bomoya ukuthi baNkulunkulu yini, ngobe banyenti baprofeti bemanga labaphumile eveni egameni lika Jesu Kristu. Asengisho amagama ngithi la ukhona ekhaya egameni lika Jesu, la ukhona esontweni, la ukhona emangweni, ngiyabona ulimele egameni lika Jesu Kristu. Kepha namhla umbhali ungathi ukhuluma nebantu, ungathi ukhuluma nemakholwa, uthi ninemakholwa lapho ngephandle, ungathi Sathane udedele baprofeti bakhe, baprofeti bemanga egameni lika Jesu Kristu. Ungathi udedele baprofeti bemanga egameni lika Jesu Kristu, labangakaphathe emave enhlakanipho, labaphethe emave kwedukisa egameni lika Jesu. Lo
umbhalo lapha ke othi nibo bahlola bonke bomoya ngoba akusibo bonke bomoya abavela kuNkulunkulu kepha labanye bavela kuSathane. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha angisho indzaba ngithi bakhona abaprofeti baNkulunkulu noma sebakhona abathunyelwe kuyawudisiva noma wedukisa egameni lika Jesu Kristu, kepha ikhona insali yaNkulunkulu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha labedukisa labanengi egameni lika Jesu Kristu. Asibona lamanye amagama egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha encwadini kaDuteronomy chapter number 13 egameni lenkosi verse 1 ufundzeka kanje: nangabe umprofeti noma umphuphi wamaphupho aqhamuka emkhatsini wenu bese umemetela sibonakaliso noma simangaliso kini, nangabe lesibonakaliso noma lesimangaliso elakhuluma ngaso sesendeka, bese uthi asilandzele labanye boNkulunkulu leningazange senibati lingazange senibati sikhonde bona, ningakali niwalalele emavi alo mprofeti noma loyo mphuphi maphupho. Simakathe uNkulunkulu wenu uyawunivivinya ukuthi athole kahle ukuthi athole kahle ukuthi niyamthanza yini. Simakathe egameni lika Jesu. Angisho amagama bazana ekhaya egameni lika Jesu Kristu. Lapha sikhuluma nje emalangeni ekugcina la khona tonke into tiyenteka ngethalo la ngephandle, ayalanze amandla kumanzamnyama, ayalanze amandla kubonyembane, ayalanze amandla ku South Africa egameni lika Jesu Kristu. Bomhlaba uyalingana. Angisho amagama ngithi batawubuye nayo nemangaliso embi kwenu bayidisplay egameni lenkosi, bathi bangayidisplay bese bayantshela ukuthi lamandla lawa asuka kubani egameni lenkosi noma lamandla lawa ngwalanze kuphi, bese kuthiwa sikhonte leso sithixo la kubuya khona lamandla lawa. Lo mbhalo lapha uthi mase kwenteka lokho uthi ningaqali nibalalele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Angikhulume nembukeli lapha ekhaya mhlawumbe sokubonile ngikhuluma ngako egameni lika Jesu Kristu. Emandla sekalanziwa, akunenzaba ukuthi lamandla afika kusebenzela egameni lika Jesu Kristu. Akunenzaba ukuthi sandawana sitile wasibona sakwakhela imali egameni lika Jesu. Kepha ngisemagama ngithi uthi uNkulunkulu lamuhla ngemprofeti wakhe mangabe sekuthiwa sikhonte leso sithixo, uthi lo mbhalo ningabalaleli egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha ngoba iprofesi isource yeprofesi uNkulunkulu qobo lwakhe egameni lika Jesu Kristu. Wansisa kwenteke tonke letibonakaliso umprofeti akakunikele Jesu Kristu athi akhontwe yena, hayi letithixo egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Athi umbhalo Jeremiah chapter number 14 verse number 14 uzombhala lapha, prophets are prophesying lies in my name egameni lenkosi. Uthi laba prophet laba baprofete manga ngeligama lami egameni lika Jesu Kristu. Angutshela indzaba mbukele ekhaya lapho la ukhona ngemalanga ekugcina yonke into iyaphuthuma, Sathane ufuna kushaya itarget egameni lika Jesu Kristu, naye ufuna kuya labanengi egameni lenkosi. Kepha namuhla uve kahle unenhlanhla usitakele egameni lika Jesu Kristu. Bible lapha lithi ndoba khona abaprofeti baNkulunkulu bakhona abaprofeti bekumaka abaprofeti baSathane egameni lika Jesu Kristu. Labatawufika abaprofeti bathi uthi simakathe abe angashongo egameni lika Jesu Kristu. Batafika abaprofeti bathi simakathe uthi babe bangashongo bafuna injongo tabo egameni lika Jesu Kristu. Simakathe semagama kuba uthi I did not send them, nor I did not command them to speak command them or speak to them egameni lenkosi. Uthi uNkulunkulu lapha Nkosi yami uthi bakhuluma bathi mina ngithi kanti angaze ngibathumele angaze ngikhulume kibo ngithi egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Uma ungabuka kahle kulamalanga lawa everywhere, every country, every region there are prophets egameni lenkosi abareyiziwe. Manje asathi bareyiziwe ngibani, ngabe uNkulunkulu ngabe ngiSathane. Ngithi la ukhona ke ekhaya yembukeli ekhaya ngisemagama ngithi namhlanje ubita insaya ngithi
ngithi hlolisisa bonke bomoya akusibo bonke labavela kuNkulunkulu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngithi prophetic is very important, but qaphela ukuthi ngibani umprofeti lokubeka sandla, qaphela ukuthi ngibani umprofeti lokunika i-prophetic direction, qaphela ukuthi ngibani umprofeti lokukhonda phasi kwakhe egameni lika Jesu Kristu. Lo mbhalo usho amagama uthi lo mprofeti angaqala display into entimangaliso bese uthi akhontwe lethixo leto lalenze khona lamandla uzombhala ningabalaleli egameni lika Jesu Kristu. Uzombhala lapha batakusho bathi ngikhulumile ngathi ngibe ngashongo, batakusho bathi ngibathumile ngibe ngabathumanga egameni lika Jesu Kristu. Many are coming in my name, kanti baprofeti bemanga egameni lika Jesu Kristu. La ukhona khona mbukele ekhaya mhlambe awusayina sasondweni ngoba banenge banapha ngephandle labanye baqoliwe egameni lebo prophet, baqolwa egameni lokuthi bathunywe uNkulunkulu egameni lenkosi, abasayina semasondweni because baqolwe ngumprofeti egameni lenkosi, baqolwe likhona, baqolwe ngumfundisi egameni lika Jesu Kristu. Akusho amagama ngithi asuyekela lisondo buyele esondweni yokholwa egameni lika Jesu Kristu. Asumlahla uNkulunkulu, hambe esondweni uyothandaza egameni lenkosi. Kepha lamhla lokubhala lapha kusho amagama uthi asihlolisise bonke bomoya, akusibonke bomoya labavela kuNkulunkulu nekufuna sibethembe egameni lika Jesu. Labanye lapha ngephandle nje baganiwe bahlukubetiwe ngebaprofeti egameni lokuthi bathunywe uNkulunkulu egameni lika Jesu. Kunemindeni lebhidlikile lapha ngephandle abhidlikwa abaprofeti egameni lokuthi uNkulunkulu egameni lika Jesu abangashongo uNkulunkulu egameni lika Jesu. Kunebantu emakhaya labalahlethi imali zabo athi umuntu uthi uNkulunkulu ayibisa imali kimi egameni lenkosi. Angisho ngithi akusiye uNkulunkulu lokuqhubile, akusiye uNkulunkulu lokonile egameni lika Jesu Kristu. Kepha ngithi namuhla ngobethe Isaiah lo mbhalo First John uthi hlolisisani bonke bomoya la ukhona khona ekhaya namhla sowuvuke qala mesiyadibuta kuthi kepha ngihleleni phasi ngayesondweni ngabe ngilahle uNkulunkulu noma ngikhushe ngumprofeti. La ukhona khona ekhaya ngithangiswa ukuthi lithemba libuye uNkulunkulu. uNkulunkulu uyakuthanza la ukhona khona ekhaya, uNkulunkulu uyakuthanza egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ungamiyekeli uNkulunkulu, ungakuyekeli ukukholwa, ungakuyeki ukuthandaza egameni lika Jesu Kristu. Angikhuleke nawe nangu umbukeli ekhaya, ngiyamkhulekela egameni lika Jesu Kristu. Kunengi lokwendekile empilweni yakhe egameni lenkosi. Befikile bathi bathumile, bafikile bathi ukhulumile ube ungakhulumanga babe egameni lika Jesu. Namuhla nje ulele phasi devastated just because woniwe inceku yakho lo labebelieve ukuthi inceku yakho. Ngiyamkhulekela ekhaya, mphe amandla umvuse noma ngabe bese kafile. Wendele buhle beligama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen and amen. La khona ke mbukelo ekhaya egameni lika Jesu Kristu. Ngishaya amagama ngithi hlolisisani bonke bomoya ngomprofeti wakho lo ngifela amadimoni. Utafuna kumbona for i-1-on-1 ukhona available every Wednesday and every Saturday egameni lenkosi kusula nga11 ekuseni till late. Utafuna kumshayela uyamthola inombolo yakhe ya MTN 7635747 kana uyamthola futhi nakusazi mobile yakhe lothi 7949106. Mbuke lapha ekhaya ukhona khona ngithi ungalahli lithemba lo mbhala lapha uthi hlolisisani bonke bomoya usesondweni lakho la ukhonda khona. Angifuni kusho ukuthi lo mfundisi wakho uright noma akasiwo right, kepha lo moya woNkulunkulu phakathi kwakho utawukhona kuhlola ukuthi ngabe lo mfundisi wami nguye mbamba yini lekufuna ngikhonde phasi kwakhe. Phakathi inkosi lapha ekhaya khona ingakusita usavuka usaphaka kumatini uNkulunkulu. May God bless you ekhaya. I love you. Amen.